أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panalamatan tanu su Allah sa pita tamanan yan panalamat. So lang wanubantugan na Raku Allah subhanahu wa ta'ala mataanas kaniyambu ituhan simbaan nagu pisaksian tanu as Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab san mga uri panu Allah mga alay para tiyaya kapapantagan na di imba mamakinag sangka iya radio station tano 95.5 Cool FM gaya so oras kalalayaman tano uman lagi dia alungan na isnin na di inirun mi pagpada sa mga pag-renew ang mga ulama. Nagidagyan ko to pagaritan siya kini Muhammad Hamza makaindig. Gid ni kapsila matanron sabab kudan yan kaparo na sa katanoy man to'y makapumagpada. Iya sa programa bituan sa suilmo agus sumasa. Maanan yan na di itano dagidain so pimbarangan na ilmo makapapasud ko agamatan o agama Islam si iku di ka kagira-gira yu ay maanan yan na masa sanggaya di tano kapag inataw. Sabab san mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala na isa din na kepatangan tanu ko syaitan sang kaya mapunto kauras na giyang kaya pembetuan sa birrul walidaini. Ay maanan niyan na sukapia-piai kambilang atawi si ikumbal alokas. Giyang kaya kapia-piai nagukambilang atawi ko kipapantag nakakuloks ka so ama ka nagusuina ka na isa din na ya simba upamaw minggulalan o manusia na kapakaya misuldian si ikusurga na isa din mambuaya galbak upamaw dimito na yung manusia na kumanyan so siksa o di na sumarya sa alungan amawri. Mialo ya etigen man na iya alberru huwal ihsan. Kaya ko to kapiya kung balalo kas nagyuto din so kambilang at awiron. Wa huwa fi haqqil walidain. Agito din so mapapantuwa mga kabnar balalo kas. Wa haqqul akrabina min ahli diddul uquq. Basta amalo ya bir na kambilang ataw. O di ina mapapantuwa aden ang mga kabnar akinanglan na mitunay nga.
lagi duki aluyan yang ko hakul akrabin kabenar mga tunganay na ayasura nga ukapia ayasura nga mga kabnar nagyang ko tuwa ukuk ayam maana ukuk na basa arabanan na ayam maranaw niyan nagyang ko tuwa kaatoy o di na dikitunain ko kabnar. So kaya sabutan tanong giyang ka iya kambilang at tawi si ikumbal alokos na isay niya kilangan piagus sayo agama tano agama Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaloy niyan sa Quran, wa'bud rabbaka wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junbi wasahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Si iyanan inaluyo Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun Nisa ayata na 36. Pada kasabutsan na pitiru Allah wa'budullah na suaswatan niyo su Allah subhanahu wa ta'ala simbaan niyo su Allah subhanahu wa ta'ala gudi niyo punakutun sa kaniyan sa may tubo wala tusyriku bihi syai'a. Piyaki pananggilaan ng Allah ang kau to pamanakipanakutunon inisugu iyan ang kau to akasimbaon. Na ay nitundugian ko orean ang kanan asuguan nagu tigyan man na iya wabil walidaini ihsana gu pia iniw sumbal alokos. So yamaanan niyan na su ama su ina na mialoy kinanglan akapiapian kapadanan sa suguan u Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhil qurba nagusto mga rarani atigyan manai wabil walidaini ihsana piapian sumbalalokos sa sampurn akap piapia na gusto mga tunganay wabidhil qurba na pambilang atawan papiapian. Kaya maana na sa mga tunganay na adun amambu inaluyo agama Islam mga kabnar kaw tunganay ka. Walyatama na gusto mga watailo na inisugup na nanu Allah akapiapairon. Wal masakin na gusto mga miskin. Wal jari dhil qurba na inaloy niyan pa na gusto siringan madeseg. Maanan yan na ibaratuan na siringan ka tunganay ka na kinangala nakapapiapian nakapanuto. Udi inaso mga raranir ka kung mga siringan ka. Piagusay panananu Allah, piagisabutan yan, kapapiapian pananan. Gusto siringan mawatan. Yang ko to amawatan siringan ka na adam pa na madidiyang ka inaluyo wag maakabnar. Wasahibi bil jamb nagugiyang ko tami pagpada ka si kudarpa wabni sabil nagupipian so ay mananamya ka lang sa lalan nagugiyang ko to matatangan kapaar o ayam anan yan na piteng gisaan rakatano lagi duba so ada na mababaloy apsu kayan yan saling gugupa yan na paliw gata kapipian ka to.
So aya main point saya agyang ko to katiru Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidain ihsana. Pagi-pagi-importante yan na pagampaganay pupiya-piyaan ko mga tao si ko kapakindulo na sumbal alokos. Gitu pinaka-priority. Piyapiin ka sumbal alok saka gubuso mga siringan ka, mga tunganayin ka, mga ginawain ka. Igira kuwanan na sumanga tao na kakaliduto ada ni igira ap kasimata pipiyapian yan su ginawain yan. Tanto niyan na mbibiyabiatan su kindudulo na yan ko ginawain yan. Na amay kasulo kasiyan na tanto niyan pipiisan sa katero, tanto niyan na di pagadatan sa katero o di iniyan pagadatan. So katuunanan igira terus su ginawa iniyan na piaratian yan. Okay, na ayam amay ka ayat tero na sulok siyan, suama iyan na gusuin na iyan na napiamasong iyan. Na isanan miya kalalaado siya akinang lan asumanusia na mi pagawayan akam bilang atawan yan sumbal alok siyan sang kaya diin yan kapag inataw sang kaya dunia. Hinaloy pa no Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Pada kesabutan na ini paliuga to kadnan ka ada suaswat niyo inunta su Allah oto. Ini paliuga tayo Allah susimba akin ang lana manggil bakatanu. Na itutundog yan ng pamana wabil walidaini ihsana. So, tanto to ay importante. Tanto ay importante. Maana niyan nagumbilang at tawin niyo, piya-piyay niyo. So, balaalok siyo. Pamamagili at igong mga ulama na su Allahu Ta'ala si ko oriano kinipaliugatan niyan ko simba, kinipaliugatan niyan ko kapwa ka isa-isaon na kinisaparan niyan ko kapan ako to na ay initundugo no Allah subhanahu wa ta'ala na sukam bilang atawi kumbala alukos na tuosanan at igong mga ulama sa sukam bilang atawi kung mga lukas na suguan kailangan amang galabak o manusia. Sumpat ang kau tu akatiru Allah imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma. Amay kasumbal alokos su manusia na rumao to siran sang kau tu idad amala rumao to siran ko kalokos so isakiran udi nasiran dinadua ariaut ta kalokos fala taqul lahuma uff na ubang kasiran at tigu Allah subhanahu wa ta'ala panarui sa katiru makanggugunan o sa kasangka makanggugunan o sa katiru agyang ko to of na katiru anan kasangka na api anto na ay yukitian katiru ay barat na ada na di irka ipang tuma ulokas ka na di inyan raka ipang usiat na siyang ka lagi duto na ini sapar penutu Allah subhanahu wa ta'ala wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima na ubang kasiran pesunga siran na duon na ubang kasiran pesunga na saparan pananan na ini sapar Allah subhanahu wa ta'ala sang kau tua urian o kinirampay umbal aloks ka sa miyagdem ka upamasunga nga siran na daagagairan ka sabab ko miya makaidad siran miya lokos siran
na isa na inisa paro Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul lahuma qawlan karima, na ayad ingka kiran diteruah atig manayo o Allah subhanahu wa ta'ala na sumanga katero ang mga pipiya, mga iinay, mga katero, mga lalangas. So ilan yung man so kapagagama atanto ang mapiya. So kapagagama so agama Islam na tanto niyan inisugo na gupyag importante yan. So kapumbilang at tawi kumbala alukas. So mga lukas tano na siran imala akya sabapan sa akya pakasimbuang o manusia suskita nurun sang kaiya kibabatug tano sang kaiya dunya. Nakinanglan na so kiarasairan ko kiyaw yagairan rakatano si ko kaito tanu kaito manusia so kya prasarasay o ina sa kiaritanan niyang ko wataian na kinanglan si ko karautan niya nun. Karautan nga kung bala aloks ka, nakapiyupian ka. Inaluyo Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pada panainaloyo Allah na wawasaynal insan ini panginsana kung manusia basta amaw sarso ka panginsana na tantud no to apaliuga takinanglan mipunggulalan ini panginsana kung manusia sukapiyupiin yan kumbal aloks yan na amay kasumbal aloks ka na aya induluniran raka aya isuiran raka aya pakipenggel bekiran raka nagyang ko tuwa kapanako to ko Allah na diuto kepakayo bangasiranon unuti yuto ipya karayagu Allah si isa Quran adi kepakay uba so sugu anu Allah agyuti pinaka-importante kinanglan na so kasimbaon na upamaw gyuto isugur ka umbal aloks ka na di ka pakay ubang asiranon pangunuti nagudi ka pakay ubang kang gulalanan ang kautwa suguan niran. Pitero Allah ilayya marji'ukum si ikanurakum buutig wala magandud. Baanaw to na sa katano mga manusia adi imaginataw sang kaya dunia na si itano bupumbalingan si isa alungan amawri narun tanurun kato kawi ang kautwa kabenar yang kautwa kabebenar amataan na subuso Allah isimbaan. Inaloy pa no Allah sa Quran وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Pianginsa na kung manusia وَوَصَّيْنَا pianginsa na miyatig wala kung manusia sumbal alokos yan sa kapiupi ini nun kasabab ko sumbal alokos yan so ina iyan na inikaw gato ina sumanusia sangkaw tuwa margen ko uriano margen maanan yan nakapakandamar kalubay kailay tanus sa mga inatano kailay tanus sa mga bai
Aira mautu amasa amaririmbit siran na tanto siran akapapasangan sang kautua masa akaririmbitiran. Nasip mangumasa akapakapembawa tairan kapakap keritaniran na tantup manutu mapasang nagutan to margen abetad. Nagu si Korea no kaya pakasimbu ang manusia sang kaya dunia na ini karitan o di ina rinitan o ina mbel alokos so ayam anan yan nawata yan si ko suldu dua ragun na ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala ang kautua kapanalamati si ikum bel alokos sabab ko kera sairan sang kautua kiyaw yagairan ko lagi ditenu mga manusia gitu sa mga loks tanu akinanglan kapanalamatan tanusiran na ayamala akapakapanalamat tanu kung mga loks tanu nagyang ko to kambilang at tawi tanukiran nagukapya-pya itanukiran si ko mga galbak si ko katero si ko ay maanan yan napaparangayan di ka mabaloy wata miawi da akal kaumbala aloks ka di ka mabaloy manusia Skype ka sabapan sakap kergeni kumbala aloks ka so aya sugu anu Allah nasi iku urian o kiara sayra kaumbala aloks ka nasa kapaman makaugup kiran si iku masa kaya pakadiyang kaubagr ka na kinanglan masalapi daong kasiran si iku di ka paginataw sang kaya dunia. Nya kaisa nya panutul o Abu Hurairah an Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Miapanutulo Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu miya suat Allah sirkanian miya kaysa aalungan miya katalinguma jaa rajulun miya katalinguma ang kautwa sa katawa mama asumi yung usiku Nabi sallallahu alaihi wasallam yung uta sa katawa mama asumi yung usiku Nabi na siku uriano kaya paka umaniang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayapiter uyan antawa ipaliugat udiin na patot kung mga manusia sukam bilang ataw yakanun kudiya kanun di kipagpadaan antawa malaikabnar manusia apatot sukam bilang ataw yakanun kapiya-piya yakanun si kudiya kanun di kipagpadaan na aya inisimbagon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter yan gyuto so inaaka Peter man ang kauto sa katawa mama antawa imakatutundugon ko orian o inaakan piyo-pi angko paliugat suka piyo-pi iyakan nun. Na ayap man na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suina aka. So inisayang paman taman sa miya katalon niya na miisa na ayap man na inisambago nabi na suina aka. Nakagya ko ikapatakinisian niya nun aya Rasulullah na antap man ni makatundugun
na kubutero au nabi abuka. So, amaka. So, aya kasabut sangka mialo ya tutul na suka pembilang at tawi kuina na ipor-importante nagu mapakalbi adigyan ko to kabnar o ama. Sabab sa suina na tanto amyarasay. Si ko kinikawgatan niyan raka, kinikraring niyan ko manusia, yan ko to kaya pagawi-dawi din yan nun, si ko baka saragun, siya ulan saragun, na tanto amyarasay suina sangkaw to pamana, di niyan ki pagawi-dawi din si ko wata yan amatatagu si ko tiyan yan na ikaririmbit yan. So lagi duto. Miya kasimbung man sa manusia sang kaya dunia na suina mararasay sa kapapagalagai si iku wata yan ikaririga. So isaw to sa katanwa mga manusia na kambilang at tawan tanu, milbi tanu, sa kapambilang at tawi tanu. So si iku mga loks tanu, so ina tanu, nagubup man so ama tanu. Giyaanan, ipada kasabutsan at tigman na mga ulama. Miyaloy panwabu Huraira, miyakapun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero iyan, ragimal anfu thumma ragimal anfu thumma ragimal anfu rajuli adraka walidayhi ahaduhuma aw kilayhima indal kibri lam yadkhulil jannata. Pada kasabot sang kaya hadithu Nabi na basta mo saragyang utaragi malanfu na ay kasabuti ron na lagi do kiyadaan sa balisong irong manusia o di na daang irong yan. Inom na makailay ka sa manusia kuan na ila tutu ito ipupugusaran mga Arab sa daa untong yan. Daa untong yan. Titua kaya wiswisan. Titua kaya wiswisan. Titua miya pakalapasian sa untong yan. Na yang kutwa mama ariyaw tiyan sumbal aloksiyan. Udi na isa kumbal aloksiyan. Udi na siran din na dua. So ikumasa kaya pa makaidad mga aloksiyan. Na doto kasabapi sa kisuladiyan ko surga. Ayaman na ini na subas sukapro utang ka kumbal aloks ka. Sa kapupiyo-piyo ang kakiran. Ino nga panraw ta sumbal aloks ka sa ikumasa kaya pa makaidadiran, kaya pangaloloksiran. Nagyang ko to kapagalima ing kakiran, katadiya mga kiran, kapagalaga ing kakiran, sabab sa minitulod su mga idadiran, na isaw to kasabapan sa kisuldiga ko surga. So kapaguguping kakiran, sabab sa miyakalubay so kambubulawasan, miyakalubay so diiran kapag inataw sang kaya dunia, kami ang alolokasiran. Nagyang ko to kakabaloing kaawata, asya pa niyan sumbal aloksiyan, nakisuldubuso to sa surga. Ugay na ayamasakiton, nagyang ko to manusia, ariyaw tiyan sumbal aloksiyan. Riyaw tiyan suina yan, riyaw tiyan suama yan, amya kaidad, na yamaanan yan na, ino damabaloy akisulid yan ito sa surga, sabab ko inindaray nun yan sumbal aloksiyan, na banyan din pito di sumbal aloksiyan, na banyan din upama na inindaray nun sumbal aloksiyan, na kawiswisan. Amala, sabab sa ayam anan yan, na miyabaloy ka inindiray no nakasong mga loks ka. So ginan,
Kadir Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto marayag. Isa amal akasabu tatanuron na sukam bilang atawi kumbal alokas na kisulad ko surga. Miya panutul inisa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigian mana ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Antun ay galabak ap kebabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, katiya sa mga galwak ap kebabayaan Allah. As-salatu ala waqtiha. So kasumbayang ako oras yan. Kasumbayang ako miyapan to oras yan. Kitindigan ko sambayang ko oras yan. Napkababayaan to Allah agalbak. Andin ikaw mawakto na miya kasumbayang managkami pananalusubang na miya kakasakasay ka miya kasumbayang na isaanan apkababayaan Allah agalbak. Simba. Initundog yan ng pamana wa birrul walidaini. Nagugyang ko to akapia-piai kumbala alokas. Na ginan ikadua asimba ab kababayaan o Allah. Na ikatlo na wal jihadu fi sabilillah. Naguso kapakin jihad kapakiperang sa kaplinding ako agama, kaplinding ako inged, kaplinding ako kabnar, na isa na simba amala ap kababayaan o Allah subhanahu wa ta'ala. So yanan, tanto amarayag ang kaya mga hadith kateror katanu o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapakang guguna na unian sa paliugat akapiapian tanu na kambilang atawan tanu su mga loks tanu. Miyakapon atutul ko Abdullah ibn Umar ibn al-As qala aqbala rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala ubayi'uka ala al-hijra wal jihadi abtaghi al-ajra min Allah qala fahal min walidayka ahaduhuma hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghi al-ajra min Allah qala na'am qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Miya panutulo o Abdullah ibn Umar ibn al-As Peter yan adina sa katawa mama asum yung ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyang ko to akiasungyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuon sa kapasadan. Kuon sa kapasadan. Ubayo ka alal hijra. So tigira na mubaya. Basta managtanong ang kaya mubayaan na maylot ang kapasadan. Sa makipapasad ako Allah subhanahu wa ta'ala sa diinian din itirg ang kaya diirong kanggal baka kauto ito isa mubaya. Sumyong sa kaniyang ko Rasulullah na kuwon sa kapasadan. Sabab sang kauto amasa na suhijra agusu jihad na ito isa amala may papasang asimba amalay balas. Ay na hijra na magawa ka ko inged kakakapiri na sunga ko inged kamu muslimi. Magawa ka ko darpa sabab sa dingon mipkuat so agamang ka Islam na sunga ko darpa asa salamatan niyan so agamang
Magawa ka ko ingad ayad ingaw na mimbara temo na mga tawap siksa ang kairan sabab sa aya agamang ka na Islam na siga sungko ingad aya tawron na pagari ka si iku agama Islam gitu hijrah sangaw taw masaw nabi. Nagugyang ko to jihad fi sabilillah kapaki tidawa kapaki perang nakuha sa may luta kapasadan ang kauto asaka to mama sa kipenggulalan na niyan ko hijrah agu jihad. Sa ayat tigian akabay akan na namakwakan sumala abalas abtagil ajra minallah. Makwa akan sumala abalas apakapuon ku Allah subhanahu wa ta'ala. Qala na aya Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal min walidayka ahadun hayyun inwatigu nabi beadempan lamba asaka tau kumbala alokas ka na ay ini sembag ang kau ta saka tau mama naam bal kilahuma. Why? Ayamataan na sisaya din na tigian sumbala alok sakan. Oto, sisaya din so mbala alok sakan. Na iniisong pamano nabi fatabtagil ajra minallah badimataan na aya kabayakan na makwang ka sumalabala sa puun ku Allah. Na Peter wang kau ta sa kata mamauay, ya Rasulullah, kabayakan na maparuliakan. Na aya Peter uno nabi, farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Na balingin ka sumbal alokas ka, nam bilang at tawing kasiran, nagupyapaing kasiran, si ko kipagpadaan na kakiran. So isaw to, apiak isabutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kailangan akam bilang at tawan sumbala alokas. Tanto amala akasabutan usang kana natutul kinanglan aso manusia adi inian bilang atawan dinian dipia-piaan sumbal aloksian keparulinian subalas amala pekapuun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miali panu Abi Sa'id an Abi Usayyad Malik bin Rabi'a as-Sa'idi qala بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله فهل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاض عهدهما من بعدهما وصلة الرحيم التي لا تواصل إلا بهما وإكرام صديقهما. Mia katalingum atigi na sakatawa mama apid ko mangambawa taano salimah. Apiter na ya Rasulallah. Inuwatigian baadam panalamba hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Baadam panatigian amalalamba kambilang atawikum mga loksak na tigian upamaunggal ako na kapambilang at tawan na kansiran ko uriano kaya wafatiran. Tiguman ang kau to sa katawa mama.
Ay mana na iniisiyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upamo si iku urian o kaya wafat umbel alokos na adnaw kit akapupiya ikiran. Oto, adnaw kita kapiya ikiran. Na ay nisembagu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayamaanan yan na adnaw kit akapupiya kapan sumbel alokos ka ayamaanan yan na miya wafat. As-salatu alaihima. Giyang ko to akipapangani nakakiran. Kauto. Pangani kumbal alokas. Si iku urian o kya patayran. Na gina na lagidanan na isanan ading kakiran di kambilang atawi nakapiya-piyai. So, ada na ketoo na mga manusia si iku urian o kaya patay uloksian na piya kalipatan yan din. So, kinanglan, ading ka pakalipati, ading ka di mipamangni ku Allah subhanahu wa ta'ala asumbal alokas ka na pagumanumanan o Allah, suli mo iyan, ibarat sangkaw to paman na kaya pa ka pesudiran na kaya pa kabalingiran kung mga pakuburan iran. Yanan. Wa istighfaru lahuma na ikadua ukit akapambilang at tawing kakiran kumbal aloks ka naging kuta pangani sarila. Kipangani nakakiran sarilaan siran o Allah subhanahu wa ta'ala. Sudairan katarutupi ko simba dairang katarutupi ko kapag inataw na irilakiran uto o Allah subhanahu wa ta'ala na sakay pamangani awata. Kamataan na di nga di ka piyapian, sumbal aloks ka. Na ay katlo ami aloy nagyang kutu kitunay nakakukapasadan. Kapasadan uto dairan mitunay ku masa uyag-uyag siran. Na wad na minibigay kapasadan ulokos ka nas kay tunay ron. Kaya to ko nakapmana paliuga to apa duto sa ka kebelasing nga kuloks ka. Ami tunay ka so kapasadan. Ayam anan yan na dan yan mitunay kami awafat. Na ay kapat nagyang ko to kapiyapi nga kung mga tunga na iniyan. Aw pa mo so inaaka so ama ka na ad na mitutula ka yan ko tunga na iniyan adasiran. Makaprilay na sakad ni pangilay saukit, amin da suga akakiran. Sakad ni pangilay saukit, makarani ka, si ko ay maanan na mga tunganay iama ka, mga tunganay iina ka. Napaliw ga takapiyupian kasiran. So mga bapa ka, mga babuka, giyang ko to mga tunganay iina ka. Na piyupiin kasiran, sa parangay, kapakindulo na, kaisanan, ading ka mambu. Di ka piyapi ay kumbala loks ka ko orian o kaya wafatiran. Na aya ikalima nagyang ko to kapag dating ka kung mga bulay ka iran. Wa ikramo sadiqihima kapag dating ka si kung mga bulay ka iran. Pada mi aloy si ko pada hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam na padun ang kau to akibagan ka sa sadka kumbal aloks ka. Pamanda, sumbal aloks ka, miya wafat na bagan ka sa sadka sa kanyan. Daatin doon na gawi, daatin doon na sadin sakap keterangir ka na pembagan ka sa sadka, sumbal aloks ka. Api pikir na ka asad kairan to, awan na balas yan, at terimaan o Allah Ta'ala na misampay kiran si kung mga pakuburan iran. Na isanan, tanto amal abalas akinanglan, manggulaw la o ayam anan yan na mga manusia. May nga wawafat, sumbal alok siran. Pada may nga aaloy o miyangaw amin bibilang ataw min akwali salaf as-salihin lagi do Hasanul Basri ami aloy niyan
Katawan tano so Hasanul Basri na isay ni amala isimba maungangan ulama na tiyan man ay kumasa akin ni isi anon anto na ayukit akapupiyapiin ka kumbal alokas ka na tiyan man ay antabdhulalahuma ma malakta wa an tuti'ahuma fima amaraka bihi wa illa ay yakuna ma'siyah. Maana niyan na sukaw sarang ka, na kanggastuang ka, si kumbalalo ka kanggastuing kakiran, si kulangwa na matatangan ka. Kanggastuing kakiran, kulangwa na matatangan ka. Si kiran pawana adna tamu ka na manggasto nga kiran, adna nganinsan, mausar ka kiran. Sunganin, matatangan ka akasibisibian na mimbilang at taong akiran. Sukaw nuting ka si kung mga suguan inisuguiran raka. Inuntabu sa ding gatigyan magunutan na amay kagyang o ta inisugur ka umbalaloks ka na dusa. Dusa ke dusa kaon. Nakapakaya di nga dinuto unutan. So Ibnu Uyayna rahimahullah na ayami aloy niyan. Man salla salawat al-khamsi faqad syakara Allah Ta'ala. Sa dinatigian sa manusia asulima waktu na diinian inderainon. Panambayangan niyan sulima waktu. Na sabnar aminit tunay niya ng kauto panalamat ko Allah. وَمَنْ دَعَا لِوَالِدَيْنِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ شَكَرَ لَهُمَا. Nasa pumanatigyan sa tawa, uman makasembayang, uman yan mitindegeso, 5 waktu, na di niya nun dinububelag na oriano kapakasembayang yan, na ipanganin yan sarila, sumbel alokos yan, na faqad syakara lahuma. Sa benar, lagi duba niyan kaya panalamati sumbel aloks yan. So, sa mo ito na isa, kapkabalasing kumbel aloks ka, na mga makasumbayang na panganin ka sarila, sumbel aloks ka. Miyatero Hakim rahimahullah, ra'in abaka yara'aka abnaka. Piyapaing ka suama ka, piyapiang ka sulokos ka, kamalokos sa kamambu na pupiyapiang ka umangambawataan ka. Nakalida nga ito, amay amaratakay ka pulukulokos na may karong sa sakap manimialokos na sumangawata ka na di ka niya namambu pupiyapian. Mialoy Ahmad rahimahullah birrul walidaini kafaratul kabair. So at tigyan naman na isu kapiyapi ay kumbal alokas na gyan ni kiparat udi na kapkeda ang kauto ang mga dusa ang mga ala. So ay maanaw to na sabab ko so kapiyapi ay kumbal alokas na dusa to ang mala kaatoy kumbal alokas diro na kapiyapi ay na dusa to ang mala na so kapiyapi ron na simbo to ang mala na mapakadaian ang kauto dusa ang mala. Sabab sa saka na pipiyapian ka sumbal alok saka pimbilang atawan ka sumbal alok saka. So gayanan, mga loksami, mga pagariami, at tumatanda nga matanos apang mamakinagan, sang kaya masa, sa ayamaanan niyan na balabalasan kanulang uno Allah sa madaklamapia, sa kaya pa makapagpadatanoy man to, sang kaya radio station tano, 95.5 Cool FM. Gini ka po nalamati tano si isang kaya radio station tano, so station manager, balasan si Rano Allah sa madakla amapia, agusto ayam ananian na mga technician amin ipagpadatano sang kaya radio station dano, ada asalakaw kay engineer Entong, agus si engineer Larry, agus si engineer RG, asiran ni kasasabapan sa di tano kapakapapakinaga papamanganin tano si ko Allah adan na miyakwatan waguna sang kaiya miya pamagusay tano imanto nagu
Skano siya na lang-ulangwan na miya mamakin nagimantoras sangga iya dal Mamarawi City, sangga iya First District, sangga iya Second District, pupumang nintano si Kuala, rilaan tanu niyan langon, rilaan yan so mga loks tanu, si apano Allah, so mga ulama tanu na aya baluin wala. Mga datu adi makatindingan ko yung adatano na sirano to so mga datu ang mga alay gagaw mga datu ang malay awida akal ko pagtaw siyapan tano lang uno Allah sa madakal ay maanan yan na sabab sa makalidas tano sang kaw to ang mga rarata mga eksamin sang kaya di tano kapag intay man to minipagpada iyo ang kaiyap ka nagyususwara niyan da sa lakaw ki Muhammad Fudail Jubani Muhammad Abdul. Saya maanan yan na bakan sa kanudin salama sa makambo barat mo tanubu si ko mga padauras bala-balasang kanulang uno Allah sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.